नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आउ गोटे वीडियो करछि मते समय नथला तथापि मु टाइम बाहर करके कली। आउ आज से ताल ऊपर आउ टिके मॉडिफाई करी आपन सिखेबी। जहाँ आगु शिखेइथिले आउ टिके ना मॉडिफाई करी आपन देखंतु। आ ताले रे आपन पूरा पक्का हे जिवे। आउ आज एई ताले शिखेली तापरे हमर आगु नेक्स्ट 10 मात्रा 7 मात्रा 14 मात्रा एमति आस्ते आस्ते शिखेबा। वर्तमान सेई ताल ऊपर जो शिखेइथे ताकु मॉडिफाई करी शिखुछि। आसंतु देखिबा। मु लेखिछि खातारे आसंतु देखिबा। देखंतु मु आज आउ टिके अलगा प्रकार लिखिछि देखंतु। आमे सार नबा 1 2 3 4 आमे सा गोटे बीट नबा गोटे सा कहबा 4 बीट पर्यंत नबा माने चारोटी मात्रा पर्यंत नबा देखंतु सा आउ थरे कहू देखंतु माने गोटे ताळे पकेया आमे चारि ता ताळ पर्यंत नबा चारि मात्रा पर्यंत आमे नबा ताळटाକୁ सा आसी गेला सा ताकू ताकू आर स्टेप रे ताकू भाग करिया बर्तमान दीटा सा नबा देखन केमती सा सा जानि पाइले ये गोटे सा नैतले माने गोटे दिन खाइले 4 दिन पर्यंत आमे सेटा रहिले गोटे दिन खाइकी बर्तमान आमे इठी कोन गोटे दिन खाइले गोटे दिन रेस्ट कले गोटे दिन खाइले गोटे दिन रेस्ट कले देखंतु सा बुझियला आमे इठी गोटे दिन खाउतले 3 दिन रेस्ट नउतले पता इठी गोटे दिन खाइले गोटे दिन रेस्ट गोटे दिन खाइले गोटे दिन रेस्ट देखंतु आउ थरे कहूची सा इठी तापरे सा सा आसीगला तापर देखंतु बर्तन इठी आमे चारिटा जाको 4 दिन जाको परे 4 दिन खाया गोटे गोटे देखंतु सा 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 गोटे गोटे बीट रे गोटे गोटे मात्रा सा 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 आसीगला 4 4 बर्तन इठी कोन कले एयाकु पुणी भाग कले माने ए सा टाकु डबल हैला देखंतु धर इठी कोन मु कहली ना गोटे दिन खाइले 3 दिन रेस्ट नेले 3 दिन माने कहूची माने एग्जांपल 3 बीट पर्यंत रेस्ट नेले इठी कोन सा कहली गोटे रेस्ट कली सा कहली गोटे रेस्ट कली आसीगला 4 बीट इठी तापर इठी कोन सबु बीट रे मु गोटे गोटे सा कहली आसीगला तापर देखन ए सा को पुन डबल भाग कले सा 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 से 4 बीट रे सा 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 दी गुणा एटा जानि पले दी गुणा मु आर माने एपिसोड कहितली एटा देखन तापर 4 गुणा सा 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 4 गुणा 8 गुणा सा 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 बुझी पाइले 8 गुणा आपण याकू प्रैक्टिस करिवे लेखारे रखि देजी टिके आसंतु एपटे को लिखि दी टिके मॉडिफाई देखंतु वर्तमान में 8 मात्रा हिसाब नबा देखंतु ए लिखि 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें देखंतु एटा केन मॉडिफाई हिस आपण लक्ष्य करिवे से सा बदले हमें टा नेले टा 4 बीट नेले टा आउ 4 बीट कोन करिया ना देखंतु टा 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 एम दिन नेबा देखंतु आउ टा 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 जानि पाइले 4 बीट नेली सेमती करिकी आउ 4 बीट टिके मॉडिफाई कली देखंतु आउ थरे ए नंबर टा टा एपट टा 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 जानि पाइले टा 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 तापर देखंतु टा 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 एपटे आसला टा 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 या को भाग भाग करी केमति करबा करूची देखंतु एमति करिवे प्रथम नेबे टा 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 आसीगला तापर आसीगला टा 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 सॉरी एथरे टिके टिके टा 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 इति आसंतु टा 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 एठी टिके अलग आसी देखुनु टा 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 एमदी नेबे देखंतु आकु मुले ये तळे बाजी एटा ऊपर बाजियो एटा तळे बाजी एटा ऊपर बाजियो एटा तळे बाजी एटा ऊपर बाजियो तळे बाजी ऊपर बाजियो मु पेन रे देखि दोची आउ ते देखंतु
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟା 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 ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଟିକେ ମଡିଫିକେସନ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେତେ କରିବେ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟା 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 ପୁଣି ଏଇଥିରୁ ନେବେ ଯେକୌଣସି ଏପଟୁ ଯେକୌଣସି ନେବେ ଟା 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 କରନ୍ତୁ କି ଟା 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 କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଡିଫିକେସନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ନେବା କି ଟା ଏଇଠି ନେବୁ ଟା 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 ଏଠିକି ଆସେ ଟା 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 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଟା 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 ମୁଁ ଯୋଉ ପେନ୍ ପକଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଳି ନେବେ ଟା 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 ପୁଣି ଏପଟେ ସେମିତି ନେବେ ଯେକୌଣସି ନେବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ତିସିର ଛନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଟା 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 ଆସିଗଲା। ଟା ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଟା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଟା ଆକୁ ଟିକେ ଆକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ବେଳେ ବୁଝେଇବି। ଏଇଟା ତିସିର ଛନ୍ଦ ତିନି 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 ଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଳି ପକେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟା 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 ମାନେ 1 2 3 ଯେମିତି ଆମ ସକାଳେ ଦିପହରେ ରାତିରେ ଯେମିତି ତାଳିଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ତିନି ଭାଗ ହେଇଗଲେ ତ ପହିଲା ଗୋଟେ ଟା ହେଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟା, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟା 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 ଏଇଭଳିଆ ଭାଗ ହେଲା ଟା 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 ଜାଣିପାରିଲେ? ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି ଟା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବଗ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ମାନେ ଟିକେ ଯୋଉ ଆମେ ଟା ଟା ଯୋଉ କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟା 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 ଆଟା ଟା 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 ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ପେନ୍ କହିଲି, ଆପଣ ତାଳିରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ଆକୁ ନିଜେ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ, ନହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଚାରି ବିଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ ନେବି, ପ୍ଲେନ୍ ଖାଲି ଚାରି ବିଟ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଚାରି ବିଟ୍ ମଡିଫିକେସନ କରିବି। ଆପଣ ମଡିଫିକେସନ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଖାଲି କଣ ଟା ଟା ବଜଉଥିବେ କି? ବାଦ୍ୟ ସେମିତି ଧା 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 ଧିନ୍ ଧିନ୍ ଧା ଧା ଧିନ୍ ଧିନ୍ ଧା 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 ଧିନ୍ ଧିନ୍ ଧା ଧା ଧିନ୍ ଧିନ୍ ଧା ଧା ଯେମିତି ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ କେମିତି ମଡିଫିକେସନ ହବ ନା। ତେଣୁ ଚାରି ବିଟ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ନେବି ଆଉ ଚାରି ବିଟ୍କୁ ମଡିଫିକେସନ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟା 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 এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆପଣ ଭାଗ ଭାଗ କରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେନ୍ସଟା ଆସିବ। ମାନେ ଚାରି ବିଟି ପ୍ଲେନ୍ ନେବେ, ଚାରି ବିଟି ଆପଣ ମଡିଫିକେସନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣ ତାଳର ସେନ୍ସଟା ଆସିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ତାଳଟା ମେନ୍, ତାଳଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବେ, ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇବେ, କେତେ ବଜେଇବେ ତ ପଡ଼ିଛି ସାର, କିନ୍ତୁ ତାଳ ଯଦି ସେନ୍ସ ଆପଣ ଆସିଯାଇଥିବ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣ 10 ମାତ୍ରା ଅଛି, 10 ମାତ୍ରା ଶିଖେଇବା, 7 ମାତ୍ରା ଶିଖେଇବା, 14 ମାତ୍ରା ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାରେଗାମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାରେଗାମା କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ, କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ ଆପଣ, ଯେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଳଟା ଆମେ ଜଗିଥିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ହବନି। ସେମିତି ବାଦ୍ୟରେ ସେମିତି ମେନ୍ ହେଲା ତାଳ, ତାଳ ହେଇଗଲା ପରେ ବାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଖିଣ୍ଡ ଆମ ଯେ ଖିଣ୍ଡଳ 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 ଖିଟା ଧିଣ୍ଡଳ 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 ଧିଟା ଖିଣ୍ଡଳ 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 ଖିଟା ଧିନା ଖିଟେ ଧିନା ଖିଟି ଖିଣ୍ଡଳ 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 ଖିଟା ଧା ଧା ତେରେ କେଡେ ତାକ ତାକ ତେରେ କେଡେ ଖିଣ୍ଡଳ 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 ଖିଟା ଏମିତି ଭେରିଏସନ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆସିବ? ଆ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। ଏମିତି ଭେରିଏସନଟା ଜାଣିଗଲେ ଆପଣ ସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ ତ ବଜେଇବେ ବାଦ୍ୟ ନା, କେତେ ବଜେଇବେ ବାଦ୍ୟ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ତାଳଟା ହେଇଯାଉ,
मते भी समय नहीं मो पाखे मृदंग नहीं गाँव में मृदंग अच्छी मुझे बाहर अच्छी तेणु मुझे बहुत दिन होगा बहुत कमेंट है आउ वीडियो छाड़ू मु खाली वीडियो छाड़नी आउ केते दिन पर मृदंग छाड़ी मो समय नहीं तेणु मुझे आजिकल आज तालटा देखीदेवा टे सुविधा हम तेणु यही भाव में आपन ताल पकेबे खातार भी लिखिदेजी सिया को अभ्यास करी आपन निजे तैयारी करेंगे मुझे जमी लिखी आउ कौन हो पार आउ कौन हो पार निजे तैयारी कले रिसर्च कले बाहर आपन तैयारी करें मुझे कहीदेली बसीजे सेटा हेबनी लगे माने आपन तैयारी करेंगे मुझे जमी लिखी आउ टे कौन मरीक्षण करेंगे हेल्ले आपन से सेन्सटा आगू आगू आसो आपन न करेंगे केमी सेन्स आसो घोषा बलद भाया हो तेणु आपण या प्राक्ट करेंगे आउ किसी आला पर मु नेक्स्ट देवी आउ समय नहीं मु रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।